Le ha hoja Ramaphosa a ile a fumana kamohelo e mofuthu ho tswa ho baahi, empa ha ka fumana kamohelo e mofuthu ho tswa ho ditho tsa EFF. Honorable Luthuli, I've warned you. Chairperson, is a point of order. I've warned you. Puo ya hae ile ya sitiseha nakong eo ditho tsa EFF di neng di mo qosa ka ho tlola molao mabapi le polasi ya Phalaphala. Athe nakong eo a neng a fumana monyetla wa ho bua, Ramaphosa o ile a seolla ka bohale maemo a fokolang a bomasepala. The new laws that we are putting in place, laws that are going to enhance accountability, amongst others, the laws will disallow municipal officials from also holding political office. It defines competency criteria for appointments of municipal managers and strengthens the performance evaluation process. Le ha hoja baahi ba ile ba hlahisa dingongoreo tsa bona mabapi le phano e fokolang ya ditshebeletso e ya gang ka hare ho phama ha ditlolo tsa molao, Ramaphosa o entse kano ya hore matona a mmuso a tlilo kgutlela masepaleng ona wa Ugu ho rarolla mathata ana a baahi. The chairperson, as I arrived, was telling me that the NCOP will compile a report that will properly articulate and put forward the views of our people here. Le ha Mopresidente a dumela hore naha tsa Afrika di lokela ho etsa dihlahiswa tseo e leng tsa bona, o boetse a kgothaletsa ma-Afrika Borwa ho reka dihlahiswa tse entsweng mona lapeng le ka hare ho kontinente ya Afrika.